UNFPA continua a apoiar o Instituto Nacional de Estatistika Timor-Leste, o pesquiza e laran. Representante UNFPA e Timor-Leste ateten UNFPA se apoia na fatin Instituto Nacional de Estatistika Timor-Leste, o pesquiza e laran. Representante UNFPA Timor-Leste ateten liahirakne afuna apoia laptop ba Instituto Nacional de Estatistika Timor-Leste, onde facilita serviço com a pesquisa, demografia, saúde e Timor-Leste ne bem magdadão ne Instituto Nacional de Estatistika Timor-Leste halo. These laptops will help INETEL team to clean, edit and analyze data collected through DHS. DHS Demographic Health Survey is very important survey because it will collect information on very critical issues including health and nutrition and gender-based violence and many other issues. And these data collected from the survey will be used to improve policies and programs to improve health and well-being of Timorese people. So government and development partners, everybody is waiting eagerly the results of the survey, but UNFPA is coordinating support from partners including WFP, UNICEF, World Bank and DFAT. These are partners supporting through UNFPA DHS survey in Timor-Leste. Nune presidente INETL agradece no considera apoio nebema parceria sira foba Instituto Nacional de Estatistika Timor-Leste facilita liutan serviço nebema Instituto Nehalo. Tam projeto pesquisa demografia sobre Timor-Leste. Agora ne INETL fokus laptop ati patol editing ba pesquisa generasi. Mai be baira quando o resultado final está publicado laptop ni tabela lalu baca skripsi serhelu ne. Tamane mau ne importante leu tabela buat totia. Mai be laptop ni sangat penting para tabela ajuda ba editing ba dalam CPM. UNFPA no dar parceiro dia Timor-Leste nien nebe durante ne foi apoio ba Timor-Leste e setor saúde no mos área sira seloktan. Derek Jimenez, Romaldo Neves, GMN.